dia telespectadores GMN TV Sirahotu. Amutuk filafaleo hau melkiruri lekibere dakunya. Nebe poin loro se apresenta produto lokal da nebe nara creme de brûlée de coco. Yene vai ya nu nebe se transforma filafal di desertida. Curioso teves na fatin acompanha canal GMN dani. Dia telespectadores Sirahotu, menu creme de brûlée de coco, nya ingredientes sira makanisang. Yane ia mantolung rua, nomos yane ia susu beng 200 ml. Yane ia mos nubeng ou santang nebe creme ona hamutuk 400 ml. Yane mos ia maizena. Yane ia kanurus hang yang rua. Nomos yane ia vanilla fresh. Ita uza ida. Nomos yane ia masing nebe yane tau itu anet nabe tabele uza kanurusa ida. Oh yane ia masing midar. Masing midar ia kanuru hantolu. Nomos yane ni importante liu mak tengki ya nu nebe ita fai baru ona o tabele ita fai klaran e depois ya ba osira ita sei ba tem fale o ita sei tau yai dia telespectadores Sirahotu ida nema kita nia ingredientes Sirahotu mai taba acompaña publicidad de balung. Telespectadores Sira, filafaleo hau melki, agora itaba hamutuk processo insa atau halo dessert creme de brûlée de coco. Sim. Dia kiane primeiro ita sei karuluk maizena o susu beng. Ini maizena ne kanurusin rua e depois se kaur susu beng 100 ml. Sim. Dia kiane kita precisa kanuru depois ta kaur aturne susu beng o maizena se kaur mutuk depois ita sei tem fali ho santang. Ini ta kaur tu dia kirane mai ta kaur e depois yane ita ba hamanas santang. Yane santang ita sei tau ho masing midar atau ini masing midar bele nabeng. Dia tamay yane ini tauluk santang depois tahu masing midar. Ba telespectadores Sira nebe hakarak ne midar la bele makasti te bele redus ya masing midar te bele tahu tirte no gosto. Dia kene ahi la bele makas liu. Te quero que masing midar ne na be intuan depois te tamenta masing. Masing dan ini nia fungsi ngodi halo balan sulit nia midar o nia rasa o nia midar sirai masing ngodi halo balan sulit. Sim. Depois te quero to masing midar na vengo tu depois ini
Se ita heng masing miler tona beng ita bafali ya mantolung. Yani ita se usa ret nia kinor. Ita se la usa nia muting ita se usa ret nia kinor. E depois masih virar na bengo tu ita tahu susu bengo maizena. E depois ita kerok to grosso. Ita kerok to grosso e depois ita tahu faliva nuna larang e depois ita sei tahu ia gelera. Jadi rasa ita bela tahu to ora sida ou minuto 5 nulu e depois ita sai ita sei tahu fali masih mira leta e depois ita sei sunu fali. Dia ita kerok kene to na kali depois ita tahu mantolung nia kinor. Yani e depois ita cara kalau moring ita tem que tahu vanilla. Ita bela usa vanilla neve rahung ou ita bela usa vanilla fresh. Ini atau vanilla fresh. Depois ita kerok. Ita kerok to kental, depois ita tahu mantolung ba. Ia creamy de brulira ni itala se colega estira neve lakoi usa maizena ou lakoi usa trigo ita bele la bele usa maizena e depois ita bele kukus sim. Ita caro tu ingrediente sira nasi foi e depois ita bele kukus ou ita bele tahu ya oven turno ya oven. Sim. Ia ni mais fácil. Se ita oven ou oven lá eu ita lakoi kukus ita tem que tahu maizena turno ya bele halu ising. Ini ita kerok toni kental tu ita foi tahu faliva nia fating ou ita bele tahu ba nu nia larang. Jadi ni ita akan trokannya rasa ou ita akan trokannya mira ita bele tahu fali exemplo hudi mos bele ou ita bele tahu fali sabraka ita bele troca fali cualquier serve ita akan halonnya sabor nebe saya nesang dia ita bele fila forma ita akan tahu fali foi sel mos bele. So ini oing loro ya foti nu ita seperti ada sang produk lokal nebe ita bele hetang ya mercado ou ita bele hetang ya nebe red. Dia kini nya komisa grosso na e depois ita tahu mantolung nya kinor ba. Se banhira ita tahu mantolung nya kinor tem que kerok atunune nya kinor ne bele nak fera lai so la bele tasak se ita tahu ba mak nya itu usi clear me tala kerok kosida mantolung sai ta isin teu tasak ya sim. Ini ita tem que kerok kalai situang. E depois fazer isso você tahu faliva nya fating ou tabele tahu ba nu. E depois você tahu a zelera. Dia ikus masane e depois você tahu faliva forma so tabele tahu faliva fating nebe ita karak tahu. Dia que sai grosso assim, iku sai grosso assim. E depois o sira kita se tahu faliva nu ou fating nebe ita karak tahu ba. Depois ini au prepara una nu o sira se tahu nya larang.
Yani osira au setau ini depois fakar ini larang dia ini kita boleh asai vanilla ni be fresh osira ni belik pe larang asai depois saya tahu ya nuni larang se colega sira lakai usa nu ou ita bukan nu arasca ita be tahu ya bica mos belo formas tahu sini bakaran ini larang kita boleh tahu sini atau ini label fakar dia kira ni mak maneira tenyan tu ini depois kita saya batau fali ya gelera jadi duração ya gelera kita boleh tahu tu minuto 5 ou boleh tu ora sida depois kita sai kita boleh tahu masih minuto ten depois saya torcer fali dek telespectadores sira fazer bat prepararnya mak tu na rohang agora kita foti nu nebe ita tahu na creme lara ita tahu ia gelera ou freezer larang se ia gelera ita precisa minuto 5 ou bele tora sida se freezer ita bele tahu to 30 ou 40 minutos dia to ini ita bele hare fali acompanha fali publicidade balong dia telespectadores sira dessert nebe tahalo tahu ya gelera ikus wakne ikus ita se tahu fale masih mida depois ita se sunu fale dia kmai taria mutuk ini saya tahu masih midar dia tahu tu masih midar waktu ita se sunu dari ita se usa torcer se ita lakoi sunu mus bele se dia kiri tu tinggi sunat tu ne, banyak kita hamba itu senti nya karamel ne tos itu. Dia kasi suni ne.
Dia ni ikus masih saya sang ni. Kita hento minuto ida urua e depois kita foi tahu kita boleh tahu nu nebeta berarti ngono kita boleh tahu nu nebeta qual que ko kita boleh parut sing. Depois kita tahu ya bikin. Ini saya tahu sini. Dia belum sira kita ne proseso halo e tem processo apresentação e curso mas toia ne pamaluk sira neve ya inisiativa Karkoko bele koko ya uma no maluk sira neve hakarak diretamente bele mailu ya mi restaurante edda amutuk falo hau merkirure le kivere dakunya e no equipa de produção obrigada e adeus.